Pozdrav iz Pronautike, ja sam Damir i danas ću vam predstaviti 2013. Benetton Antares 780 Outboard verziju. Motoriziran sa Yamahom F150 AETX, 410 radnih sati. Inače, ovo plovilo je kupljeno kod nas 2024. Registrirano i korišteno samo 20 radnih sati. Klijent nam se vratio, mijenjao je staro za novo, odnosno išao je na veći brod. Tako da evo, možemo ponuditi sa sigurnošću jedan kvalitetan brod koji je već upisan, registriran sa važećim tehničkim pregledom i upravo obavljenim kompletnim redovnim održavanjem, tako da je plovilo potpuno spremno za nadolazeću sezonu. Plovilo je izuzetno dobro opremljeno, znači montirani su potpuno novi električni trim flapsovi sa joystickom, integrirane krmene platforme sa tikovinom. Na Gelcoatu doslovno nema nigdje jedne ogrebotine. Plovilo je upravo kompletno ispolirano, novi anti-falling je nanešen, ugrađen je potpuno novi pramčani most, tvornički ugrađeno električno sidrno vitlo. Isto tako na plovilu je potpuno nova tenda za kokpit. Mi najviše pažnje ulažemo u ispravnost plovila i u detalje. Znači, svako od naših plovila je u ovakvom stanju, detaljirano do zadnjeg detalja. Znači, nećete naći greške, odnosno nedostatke. Bez obzira što je brod iz 2013. imamo potpuno isti pristup i standard prilikom održavanja i servisiranja. Najbolji dio ovog broda je ovaj kokpit salon koji je pretvoriv u sunčalište. Znači, ovdje mogu dvije odrasle osobe ležati, uživati, sunčati se, a isto tako možete i prespavati vani. Iznimno uredan, prostran, prozračan interijer plovila, vrlo malo korišten brod sa 409 radnih sati, kompletno opremljen, dupli ležaj u salonu, dupli ležaj u pramčanoj kabini. Svi jastuci su stvarno uredni, bez jedne fleke, bez jednog oštećenja, nigdje na namještaju nema nijakvih znakova habanja ili korištenja. Zatvorena WC prostorija, kemijski WC sa integriranim fekalnim tankom. Inače, vlasnik bivši je koristio brod striktno za dnevne izlete i na ovom brodu nikad nije ni bilo spavano. Unutrašnje zavjese 360, kompletna literatura sa svim manualima od plovila i svih ugrađenih uređaja. Yamahini digitalni satovi. Lowrance HDS7, GPS ploter, 415 radnih sati, električni flapovi, radio stanica, isto tako novo ugrađen Clarion Marine, stereo sistem, sudoper, plinsko kuhalo, Waeco hladnjak, isto tako potpuno novo ugrađen daljinski upravljač za električno sidrno vitlo, krovni klizni otvor kormilarnice sa opcijom full blackout sjenila i komarice. Kao što se ovdje vidi, stvarno plovilo u izuzetnom stanju, uredan, spreman, bez ikakvih nedostataka ili potrebnim ulaganjima. Već je rečeno, registriran po hrvatskom zastavom sa važećim tehničkim pregledom do 2029. Potpuno spreman, servisiran sa obavljenim servisnim svim radnjama.
Plovilo se nalazi u našem prodajnom salonu u Zaprešiću gdje se može razgledati od ponedjeljka do petka od 7 do 16 sati. U slučaju da mi je nešto promaklo ili trebate više informacija, slobodno se obratite, svi naši kontakti su na pronautika.hr. Hvala lijepa.